Yes, ibihe byiza twongeye kubifuriza igitondo cyiza, twongeye kubifuriza igitondo cy'umugisha kuri buri umwe wese uduteze yombi, kuri buri umwe wese turi kwibanira muri kano kanya ndetse muri ano masaha yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane w'icyumweru, itariki zikaba 18 z'ukwezi kwa gatandatu, naho umwaka ukaba w'ibihumbi 2026. Reka twizere ko muramutse neza, reka twizere ko muri amahoro, reka twizere ko mwabonye Nyagasani afungura, tunabonereho tubahe ikaze irambuye cyane ku makuru tugiye kuba twabagezaho, ndetse akaba ari amakuru abagaruka cyane ku mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho muri no minsi Minembwe Centre ikomeje kugenda igarukaho ku buryo burambuye cyane, ndetse ni naho hantu tugiye kongera tugaruke muri iki gitondo. Turaza kurebera hamwe amakuru atari meza, ni amakuru y'incamugongo ku ruhande rw'abarwanye batwirwaneho, murabazi n'ubundi basanzwe bafatanya n'inyeshyamba zama 23 FARDC FDNB bashyigikiwe n'abawazarendo, ndetse biravugwa ko ubu ngubu tayari bamajije guhitana majoro watwirwaneho warushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya tekinike muri Minembwe Centre. We n'ingabo ze rero ngo zari zimuherekeje batezwe igico n'ingabo za FARDC wazarendo na FDNB mu majyaruguru yo mu burasirazuba bwa Minembwe. Icyitonderwa hano ngira ngo mbanze mbibutse, ndababwira ko FARDC FDNB n'abawazarendo ubu tayari bari mu majyaruguru yo mu burasirazuba bwa Minembwe, naho ihuriro rya M23 AFC na twirwaneho riri mu majyepfo yo mu burengerazuba bwa Minembwe. Birumvikana ko ibikorwa byahagaritswe by'agateganyo kugira ngo bigarure Minembwe Centre yose, ariko ingabo za FARDC FDNB n'abawazarendo bari mu Minembwe. Ndaje byose tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane, hanyuma mu yandi makuru tuza kurebera hamwe nuko by'ukuri ngo abantu barwanye batwirwaneho bari mu bibazo bikomeye. Ese iri ryaba ari iherezo ryabo? Kuko amakuru aravuga ko imirwano ikomeje kuba muri no Minembwe, ngo ikomeje kuba ingorabahizi kuri uno mutwe ufatanyije n'inyeshyamba zama 23, aho waje no gutangariza bano barwanyi cyangwa se izi nyeshyamba zama 23 ko batagishaka gukomeza urugamba, ndetse ko batazi n'ibyo bari kurwanira. Ubu ni ubutumwa bukomeye cyane rero babageneye, ndetse batangariza ko bagiye kuva mu mirwano. Ndaje byose tugende tubyinjiramo ku buryo burambuye cyane. Hanyuma amakuru nshango duhereho, Misiri yemereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhugura abasirikare 12,000 ku buntu. Iri rero ngo akaba ari intambwe nshya mu bufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi, ari byo Misiri ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nyemerere aya makuru ari nayo duheraho ku buryo burambuye cyane. Mbahaye ikaze rero hagati aho ngaho, mu nyemerere aya makuru ariyo duheraho. Misiri yemereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhugura abasirikari 12,000 ku buntu, ndetse ngo iyi akaba ari intambwe nshya mu bufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Perezida wa Misiri yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gutanga umusanzu ukomeye mu gufasha Kongo kubaka igisirikare gikomeye kandi cy'umwuga. Ibi rero yabivugiye mu biganiro yagiranye na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho yemerera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhugura abasirikare bagera ku 12,000 nta kiguzi na kimwe igihugu cya Kongo kizishyura. Aya makuru rero akaba ari amakuru yakiriwe neza n'abayobozi ba Kongo ndetse n'abasesenguzi benshi bakurikiranira hafi ibijyanye n'umutekano muri Afurika, aho abenshi babona ko iki cyemezo cya Misiri gishobora kuba ari intambwe ikomeye mu kongerera ubushobozi ingabo za FARDC zimaze imyaka myinshi zihanganye n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu bice bitandukanye by'igihugu. Perezida wa Misiri yanavuze ko igihugu cye kidashaka
kurebera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bibazo, ahubwo ko cyifuza ko kuyifasha kugera ku mahoro arambye, ndetse agaragaza ko umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utareba abaturage ba Kongo gusa, ahubwo ko ari ikibazo gifite ingaruka ku mugabane wa Afurika wose, nk'uko rero yabivuze ngo igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ifite amahoro n'iterambere, Afurika yose yabibonamo inyungu, kuko iki gihugu gifite umutungo kamere n'ubutunzi bishobora guteza imbere umugabane wose. Mu ijambo rye rero, perezida wa Misiri yanibukije ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bihugu bikungahaye cyane ku isi mu mutungo kamere, ndetse avuga ko iki gihugu gifite amabuye y'agaciro menshi arimo zahabu, coltan, cobalt, diyama, umuringa n'ibindi bikenerwa cyane mu nganda z'ikoranabuhanga ku rwego rw'isi, ndetse anagaragaza ko iyo mitungo yose ishobora guhindura ubuzima bw'abaturage ba Kongo no guteza imbere Afurika mu buryo budasanzwe, ariko ko ibyo bisaba kubanza kugira amahoro ndetse n'umutekano. Yongeye kuvuga ku rugomero rwa Inga rumaze igihe ruvugwa nk'umushinga ushobora guhindura isura y'ingufu z'amashanyarazi muri Afurika, nk'uko rero yabisobanuye. Iyo uru rugomero rwakwagurwa kandi rugakoreshwa neza, rwashobora gutanga amashanyarazi ahagije ku bihugu byinshi bya Afurika. Ibi byafasha mu guteza imbere inganda, ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'imibereho y'abaturage muri rusange. Perezida wa Misiri yanagarutse ku bukerarugendo bwa Kongo, aho yavuze ko iki gihugu gifite pariki nyinshi n'ahantu nyaburanga bishobora gukurura ba mukerarugendo baturutse ku migabane yose, ndetse ngo avuga nka pariki nka Virunga, Kahuzi, Biega n'izindi zifite inyamaswa n'ibidukikije byihariye ku isi, ariko yibukije ko umutekano muke ari kimwe mu bituma ayo mahirwe adakoreshwa uko bikwiye. Abasesenguzi baravuga ko guhugura abasirikari 12,000 bishobora gufasha FARDC kongera ubumenyi mu bijyanye n'imirwano, gukoresha ibikoresho bya gisirikare, kuyobora ibikorwa by'umutekano ndetse no kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Misiri rero ifite uburambe mu bya gisirikare, kandi ingabo zayo zifatwa nka zimwe mu zikomeye muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Hari kandi ababona ko ubufatanye bushobora gutuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irushaho kwagura umubano wayo n'ibindi bihugu bya Afurika, aho gushingira gusa ku nkunga z'ibihugu byo hanze y'umugabane. Mu myaka ishize, Perezida Tshisekedi yakomeje gushaka abafatanyabikorwa bashya mu rwego rwa diplomasi n'umutekano kugira ngo afashe igihugu cye guhangana n'ibibazo bimaze imyaka myinshi. Nubwo bimeze bityo, hari abasesenguzi bavuga ko guhugura ngo abasirikare bonyine bidahagije kugira ngo ikibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikemuke burundu. Bagaragaza ko hakenewe no kunoza imiyoborere, kurwanya ruswa, kongera ubushobozi bw'ibikoresho bya gisirikare no guteza imbere imibereho y'abaturage batuye mu bice bikunze kwibasirwa n'intambara. Ku ruhande rwa Kongo, aya masezerano rero afatwa nk'ikimenyetso cy'icyizere gishya. Abaturage benshi bizeye ko ubufasha bwa Misiri buzagira uruhare mu kubaka igisirikare gikomeye gifite ubushobozi bwo kurinda igihugu no guhangana n'ibibazo by'umutekano bikomeje kubangamira iterambere. Mu gusoza, perezida wa Misiri rero yanashimangiye ko Afurika ikwiye gukorera hamwe mu gushakira ibisubizo ibibazo byugarije umugabane. Yanavuze ko amahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari inyungu y'abanyekongo gusa, ahubwo ko ari inyungu ya Afurika yose. Niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabasha kugera ku mutekano, gukoresha neza umutungo kamere wayo no guteza imbere abaturage bayo, ngo bishobora kuba intambwe ikomeye mu kuzamura ubukungu n'iterambere ry'umugabane wa Afurika muri rusange. Ibi rero bituma amaso menshi akomeza kureba uko ubufatanye hagati ya Misiri na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzashyirwa mu bikorwa n'ingaruka buzagira ku mutekano ndetse n'iterambere bya Kongo mu myaka iri imbere. Reka twigarukire rero ku yandi makuru. Nabwiye ko tuza kugaruka ku makuru atari meza, ndetse akaba ari inkuru y'incamugongo ku ruhande rw'abarwanyi batwirwaneho, aho bikomeje kugenda bigarukwa ko umujenerali cyangwa se umwe mu basirikare bakomeye buyu umutwe yaje kuba yitabye Imana. Reka tubigarukaho ku buryo burambuye cyane. Rero ni Minembwe, umusirikare mukuru wa twirwaneho yiciwe mu gico cyateguwe na FARDC n'abawazarendo n'ingabo z'u Burundi. Rero akaba yari umusirikare wari ufite ipeti rya majoro, ndetse ngo wari ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya tekinike muri Minembwe Centre. Amakuru aturuka mu gace ka Minembwe mu ntara y'Amajyepfo muri Repubulika ya
Demokarasi ya Kongo aravuga ko umusirikare mukuru wo mu mutwe witwaje intwaro watwirwaneho yishwe ari kumwe n'abamuherekeje nyuma yo kugwa mu mutego wari wateguwe n'ingabo za FARDC FDNB ku bufatanye n'abarwanyi b'abawazarendo. Nk'uko aya makuru y'ibanze rero abivuga, icyo gikorwa cyabereye mu micungararo y'amajyaruguru yo mu burasirazuba bwa Minembwe Centre, avuga ko hari hamaze igihe hagaragara ibikorwa bya gisirikare hagati y'impande zihanganye. Uwo musirikare mukuru rero n'itsinda yarayoboye bivuga ko bari mu rugendo rw'akazi cyangwa se rw'igenzura ry'ibikorwa bya gisirikare, maze batungurwa n'igico cyari cyateguwe mbere. Abaturage bo muri ako gace baravuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu n'intwaro ziremereye, ibintu byateje ubwoba abaturage benshi batuye hafi y'aho imirwano yabereye. Bamwe bavuga ko nyuma y'iyo mirwano habonetse ibimenyetso byerekana ko hari abantu benshi basize ubuzima cyangwa se ngo bagakomereka. Nubwo rero amazina y'uyu musirikare mukuru yirinze gutangazwa kuko n'ubu ugifitwe n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, amakuru atandukanye amugaragaza nk'umwe mu bayobozi bakomeye batwirwaneho wari ufite inshingano zikomeye mu bikorwa bya gisirikare muri Minembwe n'uturere tuyikikije. Urupfu rero rwe ngo rwagize ingaruka zikomeye ku mikorere n'imitegurire y'uyu mutwe muri kariya gace ka Minembwe. Hanyuma mu yandi makuru, ni amakuru nanone akomeye cyane avuga ko Colonel Sematama yatangaje ko gukomeza imirwano bitagishoboka. Aya ni amakuru akomeye cyane, nayo mu nyemerere tuyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ni amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane avuga ko umugaba mukuru w'igisirikare watwirwaneho Colonel Sematama tayari yarayagejeje ku bayobozi bakuru b'umutwe wa AFC M23 barimo uwitwa Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa, ndetse no ku bayobozi bakuru bose bama 23 ubutumwa bugaragaza ko gukomeza imirwano ku rugamba bitagishoboka nk'uko byari bisanzwe. Nk'uko rero aya makuru abivuga, Sematama yaba yagaragaje ko ingabo ze zihanganye n'ibibazo byinshi birimo kubura ubushobozi buhagije bwo gukomeza kurwana, igitutu cy'ibitero bikomeje kwiyongera, ndetse n'ibibazo by'imikorere ku rugamba. Bivugwa ko muri iyo raporo yatanze yerekanye ko amahitamo asigaye ari abiri gusa: gushyira intwaro hasi cyangwa se guhunga ibice by'imirwano kugira ngo harindwe ubuzima bw'abarwanyi. Aya makuru rero yakomeje guteza impaka nyinshi mu bakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse hari n'ababona ko iki ari ikimenyetso cy'uko iri ryaba ari iherezo ryatwirwaneho. Amakuru akomeza avuga ko nyuma yo kwakira iyi raporo, abayobozi bakuru b'uyu mutwe bahise bakora inama yihutirwa mu mujyi wa Goma. Iyo nama ngo yari igamije gusuzuma uko ibintu bihagaze no gufata imyanzuro yihutirwa ku cyerekezo cy'ibikorwa bya gisirikare mu minsi iri imbere. Ngayo nguko ngizo breaking news twari tubafitiye muri kano kanya, ndetse muri iki gitondo twongera kubibutsa ko rero na match yaraye ibaye yahuje Portugal ndetse n'abakinnyi cyangwa se n'ikipe ya Repubulika Demokarasi ya Kongo byaraye binganyije igitego kimwe ku kindi, ndetse aya makuru akaba yaraje neza. Abaturage bamwe ba Repubulika Demokarasi ya Kongo kuba Leopard, ikipe ya Kongo inganya n'ikipe irimo ngo igihanganye nka Cristiano Ronaldo, bikanganya igitego kimwe ku kindi. Iki ni ikimenyetso cy'uko iyi kipe ngo ya Repubulika Demokarasi ya Kongo hari aho yavuye ndetse n'aho igeze. Ngayo nguko ngizo breaking news twari tubafitiye muri kino gitondo ndetse muri ano masaha. Reka mfate kano kanya nshimire buri umwe wese wabanye natwe, babwira ngo andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira hagati y'isaha y'isayine ndetse n'isaha sita turebera hamwe izindi update ziza kuba zigezweho. Nongera kubibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, muragenda hasi muri comment mu gice cya komanteri murebemo link na pininzemo, muragenda muyikandiho, murahita mwinjira muri group ku buryo bworoshye cyane, hanyuma muzajye mubasha kubona amafoto ndetse n'ama
amavideo mubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, mubashe kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye. Si amafoto n'amavideo dusharingamo gusa kuko ni group ngari, ni group irimo ingeri nyinshi z'abantu bagiye batandukanye, harimo abarundi, harimo abakongomani, harimo abanyarwanda, harimo n'abagadi n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma nkandira kuri iyo link uhite ujoininga. Ngayo nguko rero amakuru yacu tuyacumbikiye hano. Hanyuma nje wari kuri micro ni 6berry official nk'ibisanzwe, nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nyagasani akomeze abagende imbere mbararikira kuza kongera kwibanira namwe mu makuru aza kongera gutambuka hano ku isaha y'isane ndetse ni saa sita. Turabakunda cyane.